mitolon do romi amial， 祈祷每一天。Para makapah ko urip no mipawacayay do tabang atamlaw， 为主做见证的人，他们的生命何等佳美。Salikaka mapulong平安，malatsay kita milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以罗马sakamutep atsifang lima kusafaw atusir suarsa wata kunika kapah nengnengen ko rumakatay patenak do ngayay aratoh saan。罗马书第10章第15节说，传福音的人，他们的脚中多么佳美。Salikakaaw o sualinay mipatenakay to ngayay arato atamlaw i latag saay ko taraji tangalay nika o mipatarah kalay to ngayay fajo no kawas ko kalulmak nangra ta pakatinako ko tamlamlaw to nika talamaan no ulah no tapang。忠心传福音的人也许没有丰富的学识，但他们却活出上帝美善的形象，让许多人经历到上主丰盛的慈爱。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangaw ramaan kako do sakaciicer ako mitulong do ngayay pinangan ni Yes Kristo mitlemak do maamaan。Ano masamaan ko hci no nitayalan ako lengan o sakaalilaw ko ngangan iso ato sakangaayaw no tamlamlaw ko sasaitsalan ako。主啊，求你帮助我，使我有能力在凡事上效法基督的样式，无论我所做的成果如何，只求尽心尽力荣神益人。Pakani itaramaan angangan no tapang ci Yes Kristo mitolon. Amen。 Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。